Simply because I'm a woman, I'm a judge. Go tota go ka se makatse fa Mandisa Maya a ka nna mmula tsela. Mandisa ke ntlhopheng wa ntlha wa mosadi go tsenela dipotsiso tsa maemo a Moahlodimogolo. Just for the mere fact that you broke the glass ceiling to be able to sit here to do the interview for Chief Justice, we want to commend you. Fa a ne a thapilwe jaaka moatlhodi wa ntlha wa mosadi wa Kgorotshekokgolo le Kgorotshekokgolo ya boikuelo, Maya o hutsafaditswe ke gore go ne go sena melawana e tsentsweng tirisong tebang le go tlhorontshiwa ka thobalano kana go ithwala. I was the first judge to fall pregnant on the bench, and the Department of Justice, which administered the judiciary then, simply did not know what to do with me. Fa ne a botswa ka maikemisetso a go nna Moahlodimogolo wa mosadi, Maya wa rabile babotsolotsi ka gore potso e ikgopisa basadi. South Africa has always been ready to have a female Chief Justice. At inception, as you point out, we had strong, capable women. In the Constitutional Court, we had Justice Mogoro, we had Justice O'Regan, and we know them, what they're capable of. Dipotsiso di tla tswelela ka moso ke Mookameedi wa baahlodi wa Gauteng Dunstan Mlambo.